নমস্কাৰ মান্যবৰ, মই আহিছোঁ আজি বঙাইগাঁৱৰ কন্যা মহাবিদ্যালয়ত। তোমালোকৰ কলেজত আজি কি চলি আছে? আজি আমাৰ কলেজৰ 34তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, তাৰে আমি আজি এই সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলো আৰু এনেকে কলেজখন সজোৱা হৈছে আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে। জিলিকিব দাপোন সমাজৰে জীৱনী লিখি নতুন সময়ৰে সঁচা আৰু নিৰ্ভীকতাৰ প্ৰতিস্ফৰণ হালধীয়া অযুত্তৰ পেৰে চকু চানি ধৰা কৰাল মুচিবলে সৰল নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণ। পিছৰা কন্যা কলেজৰ ছাত্ৰীসকল আছে বা মেমসকল আছে, চ' ছাত্ৰীসকলক সুধিম আজিৰ দিনটোত কি কি কৰিলে আৰু পিছৰা কন্যা কলেজত আজি কি কি আয়োজন কৰিছে। চ' ভণ্টি, আজি কন্যা কলেজত যেহেতু প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ 34 ইয়াर्स, ये फाउंडेशन डे आप देख ही सकते हैं। कॉलेज को लाइटन अप करके हमने सेलिब्रेट किया। हमने रंगोली बनाए हैं जो कि हर साल होता है। मैं अभी तो BA 5th सेमेस्टर में आई एम सो सैडेंड फॉर दिस कि अभी बस 1 ईयर बचा है मेरा, बट इट इज अ वेरी ग्रेटफुल एक्सपीरियंस। मैंने 33rd में भी मैं आके रंगोली बनाई एंड फिर आज 34th फाउंडेशन डे है। आज भी मुझे ये चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिला जो मैं रंगोली बना रही हूँ। एंड हमने सुबह फ्लैग होस्टिंग किया, प्रिंसिपल सर ने स्पीच दिया एंड हमने कॉलेज सॉन्ग गाया जो कि एक बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस मोमेंट है। एंड हम ये हर साल कॉलेज को लाइटन अप करते हैं उसके फाउंडेशन डे पे, और हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। চ' আপোনালোকৰ কিবা মেমৰিজ আছে নেকি এই কন্যা মহাবিদ্যালয়ত? চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যাব কোনে কোনে ইয়াত পঢ়িছিল আৰু কোনে কোনে পঢ়ি আছে। চ' সকলোকে 34তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। লগতে কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ।